King laginangit pa, puring anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Manalangin tamo. Ginuming Jesucristo, ami pako king krus, para king kaligtasan mi. Sa upan mo kaming lugod, antimonong makanano kang linugod. Sa upan mo kaming mibyebye, antimonong makanano kang mibyebye. Sa upan mo kaming lumingap, karing kapatad mi. Antimonong makanano mo kaming liningap, ang gana, king kasakitan, at kamatayan mo. King kapamilataning banal mong lagyo o Ginoo. Adwan miti, king igpa. Amen. Ginong Jesus, kalupada ring kekang disipulos, maralas mi mo namang agkas masikan, ing katapatan mi keka. Dapot deting amano mi, ela may didinan ka matutwanan king bemi. Uli na, ning kailan ming katapatan. May natili kang tapat, di hinakad, king daklat ning lugod. Dapot ikami, mi kailangan keman lumakad, king daklat ning lugod. Tatakot kami, king kaplas at kasakitan at daralaning lugod. Dapot iting pamamintumi, king malalagwang dalan, eyaming dalang kayapan ke kami. Uling iting pamibyebyemi, aliwaya ing tune pamibiyebye, a dapat mayakit karing sablang anak ning Dios. Inyasat, kami nistilan mong tukyan miya, ing kekang delanan, ang yang iti masakit. Uling iti yamo bukod ing tune dalan, painturo king bye alang angga. Dinan mo kaming tepangan talakad siping mo, king oras ting lungkot. Emo kami paboren, painggulot at mitatakutan. Papanatilyan mo kaming tapat, ang king kawakasan. Parating makabuklat a puso, king kaburian ning iba, at king pamangailangan ding paraming tao. Para king ikaligaya mo. Amen. Pamuklat a panalangin. Manalangin tamo. Ikpaming atsubanwa, iting istoryang dimdami, ngening aldong iti, masakit siyang tanggapan. Totong makalunos-lunos, ing mataya king krus, Jesus, at taga Nazaret. Dapot balumi, king iti, eyamo bukod, bunga naning karokan daretang taong menampalasan kayo. Nune pa naman bunga ning kasalanan, ning meto ketawan. Tatanggapan mi Ginoo, king ating kaming dake, king pangamate na ning anak mo. Uling membro na kami, ning meto ketawan, ape painggulot keka, pauli na ning kasalanan mi. Iting istorya ngening aldong iti, tutong masakit siyang tanggapan, para ke kami. Ika mo bukod, ing makatanggap kaniti. At iti, tutuming pagmulalan, uling masyado kang degulan, ing lugod mo. Ikwa mong pibata, ing beyatan, ningke kaming pamikasala. O Ginoo, tutuming pagkalunggutan iti. Makanyan mo naman, lubusan da kang pasalamatan, uling king siping ning krus mo, tinggap mi, ingke kang kapatawaran. Adwan mi keka, pamanitalyan mo kaming mibyebye, agpangking lugod mo, uling ke kamu bukod, manibatan, ingke kaming kaligtasan, manggaman, king alanganga. Amen. Ing momonang amano, pamamasa king mayap abalita, agpangkang sandukas. Ligaya keka o Ginoo. Nganang Jesus, patawaran mula, uling edabalo ing daraptanda. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapuriat keka o Kristo. Para king mumunang amano, pakiramdaman tayo po, ing pamigunam ay ibiye ng Reverend Father Francis Michael S. Maliari, ing kura paroko ning Senyor Salvador Parish sa Lapungan, Candaba, Pampanga. Magrasyang gatpanapon po kay kayungan. Ngening aldo nga iti, aldo ning grasya, aldo ning Biyernes Santo.
Tunay ping magrasya yung dadalanan ng Ginoo kay katamo. Anyapin atin tampami katagon, ban pigunaman ding 7 tawling amano ng Ginoo tamong Jesucristo. King mo munang amano, nga nang sasabi, igpa, patawaran mula, uling edabalu, ing daraptanda. Makanano po kasakit, ing mamatawad. Malagwa tamong sabyan king meto nga tao, potang mimimuaya, potang mitatanam niyang mua, asabi tamo kayo, kalingwan mo na yan. Misabi na kong pasibayo. Kalingwan nyo na yan, ileleyo na mo. Bangka nito, mikasundo kong pasibayo. As na po kasakit sabyan king meto nga tao, na dinalan masakit ang pong mabayat na kapag subukan, itang mag-move on na ka, sundo mo na yung kekang biye, ileleyo na yung sablang keka yung epami kaintindi. Nanula po rin karanasan tamo minsan na etamo sa likot na masakit. Muna po, potang kewalan tamong pakamalan king biye. Karing kaya katamo pong karanasan ngayon kasalukuyan tang panahon, dakal po karing kaya katang kapatid OFWs, masikan lang muntaking abroad, bangkanta makipag-obra. Pero makalungkot po minsan ating muli na ala na lang biye. Makanano'y kasakit itang meto nga yanak muli yakeka bilang pengari, kay ba't datang niya ala ning biye. Nano'y sangkan ning kayang pangamate, inabuso ne, pete ne ning kayang amo. Asabi tamo kaya patawaran mo ne, ingamo na. Patawaran mo ne, itang meka mateking kekang pakamala na yanak. Natural po, mabayat ing panamdamana. Masakit ing mamatawad kayo. Makanano kasakit ing meto nga pengari na makabisikleta yung anak na kay ba't mi kay aksidente tura na yung meto nga delivery truck matay yung anak na. Nanong sabyan mo kayo, as nakasakit yung sabyan, kalingwan mo na, ala na yung anak mo. Pero nano po yung panamdaman na sakit, beyat nan, king kayang puso. Normal po kaya katamong tao, itang daralan tamong kalungkutan. Pero itang mas masakit kaya katamo, itang potang ating mewala, apakamalan tamo king biye. Makanano talang patawaran detang taong meging sangkan o ba't mawalala kaya katamo. Karing miyayaliwang pamikatago na reti, itamo po mismo, daralanan tayo iting mabayat na kapag subukan. Potang kewalan tamong pakamalan king biye. Nano'y sasabyan tamo, agyuko kayang patawaran. Tutupoy nga mano na ing pamamatawad, masakit, maluwat, misan mabayat. O ba't masakit? Kasi may nasakit ka. O ba't maluwat? Kasi sariwa pa keka, itang kekang karanasan. O ba't po mabayat? Kasi emo buko da isip na ing meto nga tao may kapa na sakit keka, sukat niya namang patawaran. Makanano tamong manasakit. King keka tamong karanasan, nga na po ning meto nga talasulat nga na, ing kanong tao makapanasakit keka at makapagtaksil keka, alang aliwa no na itang taong malapit king puso mo. Makanyan niya kanupenamdaman ning ginuta mong Jesucristo, anyang king kayang pamibiyebye, ring mismong alagad na, ding mismong kayabe na, ding mismong malapit kayo, ding mismong tinubod na, ilaretang tao minsan lakwande. Ing karanasan na ning ginukang Judas, karanasan niya ning pamagtaksil. Palagi ko po yung karanasan ng Jesus, king kataksila ng Judas, eya po aliwa kay katamo. Itamo man minsan may nasakit tamo. Detang taong pigkatiwalan tamo, ilaretang taong migtaksil kay katamo. Retang taong liguran tamo, detang meging malapit king puso tamo, ilaretang taong migsalitang marok kay katamo. Kataksilan, manasakit tamo, uling ing tao, panamdaman ng sakit adaralada, retang pakamala na.
Tutupin po itang amano, na nakaman maliaring panasakitan, pagtaksilan ng taong kalaban mo, o yung keka nga usan tamong marayu keka. Peka masakit diling karanasan tamo, yapin itang taong pagtaksila na kawaling malapit ya, king kekang puso. Perhaps this is the same feeling na denasa na ning Ginoo. Anyang denasa na yung kataksilan ng Judas. Makanano kasakit itang mamatawad ketang taong may kapan na sakit keka. Ngayon aldo ngay tipo, king mumunang amano na ning ginutamong Jesus, igpa, patawaran mula, eda balo yung daraptanda. Siguro pin keka tamo bilang Kristiyano, o yan yung panagkat na ning Ginoo keka tamo. Ing pamamatawad, mabayat iya, madalas, maluwat, masakit. Karing may kapan na sakit kaya katamo, pilan laretang taong agyu tamong patawaran. Pilan laretang taong hanggang ni manatiling malawot ing kaya katang puso karela. Mumuna nga naning kaya katamong Ginoo, karing miyayaliwang pamikatagon, karing ebanghelyong babasan tamo po ngayon Kwaresma, dimdam tayong Ginoo, nung makananong dakala tao, mi patawaran. Ing babaeng may kipangalugod, sukat yang mi patawaran. Ing bunso, winaldas na, itang sabla, abing niya na kayang tatang na, kinawul ni, pe patawaran ni. Para kay katamong Kristiyano, mumunang panagkat na ning Ginoo kay katamo, patawaran tala, kilibutad na ning kay katamong sakit, tetang taong may kapan na sakit kay katamo. Siguro pin po tutu itang amano, ditak-ditak. Naman biglaan, time can heal our wounds. Itang panahon na babyen na ni nga pong Ginoo kay katamo, ditak-ditak, agyutalang patawaran. At managumpeta mo, laban king kesyasan ning kay katamong puso. Kadua, bilang talasal pantaya, bilang Kristiyano, ngayon pong Biyernes Santo, dimdam tayo po ing amano na ning Ginoo. Ing babyen na kay katamo, lugod ampong kapatawaran. Ing taong lulugod, kayabe ing pamamatawad. Ing taong sukat pakamala ni itang meto nga tao, tunepin ing grasyang babyen na ning apong Ginoo, yapin ing kapatawaran. Ngening aldo nga iti, anyaran tayo po ing grasya. The grace to forgive, the willingness to forgive. May nasakit tam, we are wounded. Kareting penandit na may nasakit tamo, anyaran tamo yung grasya, so pa nakataning nga pong Ginoo. Nung makanano, king kababaning puso tamo, karin tamo tanggapan ing kayang pamamatawad. If we truly love, then we strive to forgive. Managumpe sana, ing lugod, imbes na king ketasan. Ninong may nasakit kay katamo, dakal kay katamo, may nasakit. Pero maging sangkan, ban maging masyas, ing kay katamong puso. Iting grasyang kay katang tanggapan, kingapong Ginoo. O Ginoo mi, Anak at banal ay Espiritu, kabang pigaganakan mi ing kasakitan at kamatayan ng Kristo, saupan mo kaming mamusan karing krus mi, at tuki kaya. Iligtas mo kami king sablang ketasan lob, amaging dalan king mua, amitutulak kaya kami, ban mitanam sakit lob, at pamanga diriya, karing puso mi, at layon maging sumbagal king biyemi. Inyasat, emi akwang lulugod at mamatawad. O Diyos, ang mayupayang tuto, pakiramdaman mo ring panalangin ming mitmong kapakumbaban. King bingap at lugod mo, ipagkalob mo kay kami, ing kekang pakalulo, karing sablang manalig, king kekang ganaka at kayapan. O Diyos, aginumi, Ipa, Anak, at Banal ay Espiritu,
Darawon minganyeni ing sablang kagalangan, kapurian at kapanyamban, manggaman king alanganga. Amen. Ing kadwang amano. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Nga ng Jesus keya. Ing katutuan sa sabyan ko keka. Ngeni mo rin akayabera ka king paraiso. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Para king kadwang amano, pakiramdaman taya po ing pamigunam a ibiyan ng Reverend Father Robert D. Pelesiano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Seminarista ko po umiyasain ko kay metong parokya, bayo kay maording deacon. Ing gagawan ko po itang every Friday munta na ako kay parokya deng ing maging assignment ko pesahop na ning pari isang Mika Bible study la rin ing karelang lecom, lectors, commentators, bayo la po mamasang Sunday from the first reading hanggang na pong gospel banta kano mas aintindihan de. So pangi mag-sharing kami po ating time na mag-share la naman after in explain kay po ing tining exegesis da rin ing reading sa rin mag Bible sharings la po. Kaya rin na po ng sharing yung babang magmerienda kami at yung pong metong matwa matong babae lelipita na ako po ing kutang na po tiya kanini among kumusta ya kaya yung anak ko. So, kita lang kayo po, bakit po ninayan ng anak yung masakit siya po nga ako? Pakibat na po ka na ako, among meteneng, ay, condolence po ako kaya. So, sabi ko po kaya, asanting po ako nung tinyo megis sakit na kapag painawan pangadite po ne po nga ako. So, the following week, yang kaya rin na po nito, the same pintanan na ako na naman. At sinabi na po ka na ako, among, brother, kumusta ya kaya yung anak ko nga na po makanyan? No ka rin niya kaya? Sabi ko po kaya, nga akong makanyan. Nya bang mabiying anak mo, mayapyang ako.
Sabi na po kanako, wan naman brother nga na, mayaping anako, yarugong kanakong kasahog, king kanakong kabiyayan nga na po. Nang kaya sabi ko, nung panwalan mong mayaping anak mo nga kung makanyan, sigurado dalanin ng ginuking kayang kayarian kimbanwa nga ako po. So tiniman niya po ini. So bala ko yari na po ita. The following week, on the third time na mag-Bible study kayo po, the same question. Ngutang na naman po, kumusta ya kaya yung anak ko? Yung pong pakibat ko, po pigaganakan nung mayap ya, balo yung kayong sarili yung idalanin ng ginunimban mo, yung pong namong sarili yung biye, yung pong kaya kayong dinan pansin, nung nanong kaya kayong masanting agawan, tiniman niya pong pasibayo. Kung pumibat kita nga kaya po rin yung katiki, deni pong kayabi ng lekkom, yung pakibat da po ka na ako, kitang ko po ka rin lang, kapilan niya pa meeting anak na nga ako po, pakibat da po ka na ako, among 5 years neng mete. 5 years nga ako po. Agang ketang oras sa itay, meto nga ima, isipan niya pamurin nung kumusta itang kayang anak, nung itabang anak na at tuyapin banwa. Yan po at trending ka rin katamong social media, lalo na kayong Facebook. Potang meto nga taong mag-birthday meteya, nano po sasabihan da, Happy birthday in heaven, tatang. Sigurado kayo po nga siya banwa? Sigurado ko kayang mira siya banwa? Wa naman, potang lawen tamo kayong sarili tamo, imburita mo rin yung kaluguran tamo, kimbiya miras labanwa. Uling mismo iting kekatamo maging parasan, magpakakayap tamo po. Uling balo tamo kayong sarili tamo, datangin panahon, mateta mo man, balo tamo kayong kaya pa nagawa tamo, ingablas na ning ginuibyan na kekatamo. Wari po ating yung sasabihan ng ginu kekatamo, nung no ka rin ko, buri ko ka rin kayo naman. Neto niya pong baging pawaga, no pa ka na yung kaburyanan ng Diyos, itang maging kayabe tayo, wari po. Naping kinita mo lawin kayong sarili tamo, naping magpakakayap tamo, uling ating tamong parasan kimbiye, yung kayarihanan ng Diyos, potang datang yung panahon. Pakalanong potang imeto nga tao, makasalanan niya. Itong tamo mong pakibat, o di mira siya impyerno, wow naman, wari po, marokan tao, yung kekan lugaran, kanyang impyerno. O yan yung kekatamo sasabihan. Pero aliwain kekatamo ginu, at tinipuwa kita mong malino kaniting kadwan ng ama nung inapse, ken metong at tuturing tang mapanako. Aos na po kaya, ing maya pa mapanako. Kapinan niya pa meging maya ping metong ang mapanako. Balo tamo po keng sarili tamo, ing pamanako, metong yung bagyang tamo katulan, kakambuan, kasakit tamo loob. Halimbawa po, nanumo kaya yung penako na nita, o nanong yung panakawanan tamo karehaliwan tao. Minsan po panakawanan tala rin karelang kanayan. Wari po, potang panyiran tala kareng aliwan tao. Minsan panakawanan tamo yung kareng ng lugod. Kaluguran, pero potang kayo lulugod ta kareng aliwa. Balo mo, taong iti, yan dapat mo luguran. O kaya ngarapin po sasabi kay katamo, panakawanan tamo yung karelang tiwala. Sisiran tamo ini, na bibiyading buong tiwala, pero ikatamo naman, tamo pakundangan gagawang mali, at pakundangan gagawang pamikasala. O rin din pamanako ang gagawang tamo ka rin kaparatan tao. Pero bakit yung ginuta mo, inaos tayong maya pamapanako, ining meto nga tao. Uli na po nita mismong teksto, nuno ko niya iba't dening tauli ng dening kadwan ng tauling amano ng ginuta mo. Sabi na po ni meto nga mapanako, nakabitin keng krus. Nung iking Kristo nga na pong sasabi, iligtas mo yung keng sarili at patinay kami. Nikibat siya ping metong, dininan tayo palagyo. Kay English, house da po kaya, dismas. Ikatamo yung house tayo, dimas. Nga tamo pin po, nanong sinabi na pong dismas, oy dimas, ala na kang takot king Diyos. May parusan niyang kalupata. Ika dapat tamong may parusan, uling keng gewatang pamikasala. Kaya na pong sabi na ng kang Jesus, Ginoo, Jesus, potang miras ka king kayarian mo, mo ko kakalingwan, pikibat na po ning Ginoo. Ing katutuan sa sabihan ko kaya ka nginimurin kaya beda na ka kim paraiso. Bakit miyabi kim paraiso? Kasi po sinisiya. Kasi po malino tamong ikit nung pakananong niya pagpigtanggol ing Ginoo kaya ning kalapastangan na nagagawa na ning kalupa ng makabitin na krus. Na po pemarsala. Impong kayang mali. At inyawad itang nung nano itang inyawad na ning metong itang miligtas la. Tanggap na kayong sarili na ating kaparusan kayong kayang gewa. Pero uni pong inyawad na, sana'y nekakalingwan po tamiras sa kayang kayarian at pengakwa na ning Ginoo.
At inipi masanting ang pag-anaka kay katamo. Ing Ginoo, pengakwa na nakatamong kaligtasan. O tinya mo pumburing meto nga doon kay katamo. Sana, kay katamong pamibebe, mabiyasa tamong sumisi. E naman pumburing sabihan, may kamali ka. Kung nakasabi mo, patawaran na nakman yung Ginoo. May kamali ka. Ay, wala namang problema, mag-anak kayong Ginoo. Ali po kayo maantamparalan. Balo tamo, itantunay pamanisi, ngarapin pong sasabi, kakit na yung Ginoo ito. Alang kaplastikan, alang pamagkunwari, na potang sinisi, inadon yung kapatawaran, tunepen, dagawan tami nagyo, bambibalik lugking Ginoo. O yan, impamyaliwa na po ng tao, ng Ginoo tamo. Aliwa mo ulit ang mayap ilang liligtas na at yayabe banwa, pelanong ding marok, liligtas na at yayabe banwa. Imupong sintingan nagagawan at adwan na kekatamo, sumisi ka, bantad tunay kapin miligtas. Ginuming Hesukristo, kanitang benging bayu me dinawon ing biemu king krus. Sinabi mo karingkekang apostoles, ding sablang tao, akilala da kayo bilang disipulo ko. Kapamilatana ning lugod apepakit yu king metong at metong. Deting amano, manatili lang tuto kapilanman. At deti sasabyan mula naman kaya kami. Kapamilatan ning sukad, ning lugod mi, karing kapatad mi. Ababalo mo o Ginoo, nung tunay kami ping disipulo mo. Bustan mong sumuyo kaming mitmong lugod, kalupa mo. Kapamilatan mi, bustan mong panandamanda ring sabla, at layon akilalara ing lugod, apepakit mo, inyang mabibiya ka pa, keti kingyato. Bustan mong dinggamat mi, maging instrumento na la ning lugod mo. Bustan mong ding labi mi, ipasyagda ing amano ning lugod mo. Bustan mong mikap nan la ring puso mi, king lugod mo. Bustan mong inyato, mikalukuya, king lugod mo. King ganakamo at pakalulo, biryan meng pisyag ing mayap abalita, karing pakakalulo. Bustan mong maging talapasyag kami naman, king lugod mo, karing pakakalulo, king mabilog ayato. Pagkalug mo o Ginoo, ing magparati kami king lugod mo. Kanita, potang miras ingaldo ning pamanukom, tanggapan mo kami king kekang kayarian. Kayabe da ring sablang malugod keka, at keka mo namang liguran. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. I
Ing-katlong amano. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana, babaye, o yan ing anak mo. At nga na king alagad, o yan ima mo. At manibat na kanita, inampunan ni ning alagad, king keyang pibale-bale. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapuriat keka o Kristo. Para king katlong amano, pakiramdaman tayo po ing pamigunam ay ibiye ng Reverend Father Angel Amir Gamboa, ing Cura Paroko ning Santo Cristo del Perdon y Caridad Parish, Villa Julita Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Lugod na lang sing para. Yan yung lugod na ning meto nga pengari king kayang anak. Lalo na yung pengaring babae para king kayang anak, alalaki. Makanyan mo naman ning lugod na ning Nuana Virgen Maria kang Jesus. Anyapin siguro karing peka dakal miyayaliwang paintings tungkol king crucifixion. You will always see the mother standing beside the cross. Yapin po imetong karing lumemeng kanta ne po, yapin ning Stabat Mater. Ngini pong amanong iti, damdaman tamo, nung makananong i-Kristo tunayang tao. Bakit? Uli na ning king katatalyan, linawe ni ing kayang ima. At biryan ng ipanabili ni king kayang kaluguran aalagad. Yan mo naman, ing metong dapat tamong lawen king kakatamong pamipyepye. Nino ring taong kaluguran tamo. To whom do we offer our love? Sana kalupa ng Jesus, ing lugod tamo, karetayang taong malugod mo naman kekatamo. Ningkay po kasi we take for granted the people who love us. Ningkay mas burita lang lalon detang taong kaluguran tamo, pero ida nakatamo man luluguran. Anyapin po, dakal karing katang love songs, makanyan la. Po, mga pag-ibig na sawi. Pero, dapat tala naman balong pakamalan, detang taong tutong malugod kay katamo. Nung makananong i Maria, malugudya kang Jesus. Kadwang bagay dapat tamo mo namang pakibalak. Yapin ini, i Jesus, penibala ni i Maria, kang wan, akayang kaluguran alagad. Balo na, pareho lang kawalan, king kayang pangamate. Mo po ating kasebyan king English, ne po. A shared joy is twice the joy. Shared sorrow is half the sorrow. Anyapin po balo ng Jesus, ne? Na reding adwang areni, nung miyabela, milako ing karelang lungkot, gang di takbuman, king kayang pangamate. Anya, penabili ning Jesus, iwan kang Maria, at i Maria kang wan. Hita mo po, bilang alagad na naman ning Ginoo, dapat mayakit ing kekatamong pakamal king induna ning Dios. Mo po, markane ning pangakatoliko tamo. Potang itamo, deboto na katamo ning Nuana Virgen Maria. Bakit? Uling balo tamo, lalam na ning kayang pamaningat, tamon mi paboren. Uling balo tamo, ganaganang kekatamong daralanan, tulaman, lungkot, pagkabiguman, o kahit na ano pa. Yan ngan naiintindihan ng ating mahal na ina. Kaya bilang mga alagad ni Jesus, sana rin alam nating mahalin si Maria. Siya na naging tagasunod din ng kanyang anak. Sana makita sa ating pamumuhay na tayo'y nagkakapilit na maging tunay na alagad ni Jesus. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Huwag sana tayong maging taksil sa kanyang anak.
dahil alam natin na si Maria rin ang nasasaktan pag tayo ay hindi nagiging tapat sa ating mga pangako, lalo na ang ating pangako sa binyag na iniiwan natin ang masama at tinayakap natin ang kabutihan. Ikatlong bagay na dapat nating makita sa salitang ito ay ang isang pagmamahal na walang hanggan. The endless love of God for all of us. Like the love of Jesus for Mary and His beloved disciples. It was an endless love. Walang hanggan. Hanggang kamatayan. Sana rin tayo, alam natin na tayo'y mahal ng Diyos. Kahit na sa huling sandali ng ating buhay, kahit na pag hindi na tayo singlakas ng dati, kahit na pag hindi na natin nagagawa yung mga bagay na nagagawa natin dati. Yung ibang tao, akala nila, their worth is only when they can do things, when they can actually perform. For the world, that is important. But for God, that is just an addition because who we are, tayo mismo ang mahalaga sa Diyos. Tayo mismo ang mahal ng Diyos. Kaya pwede tayong tumayo lang. We can be not always doing things because even when we are not doing anything, God still loves us. If we know where true love comes, if we know how to stay beside the Lord, who is actually always offering His infinite love and care for us. When we feel down, when we feel depressed, when we feel alone in life, as if no one cares, no one appreciates, no one sees what we do, we know that there is Christ who continues to love, to care, and to appreciate who we are. Sa buhay ni Maria, sa buhay ni Juan, palagay ko maraming mga sandali sila rin naramdaman nila na para bang hindi sila ganun kaimportante, na para bang walang nagmamahal sa kanila. Pero si Jesus ang laging nagpapakita ng pagmamahal na yon. Kaya kahit na mahirap para sa kanila, ng kanyang mga huling sandali, tumayo sila kasama niya sa ilalim ng krus. Sana tayo rin, huwag tayong matakot sa krus dahil ang krus hindi lang pahirap o pagpapakasakit. Ang krus ay simbolo rin ng pagmamahal. You know who is important to you when you are actually passing through the hardships of life. Yung mga taong nandyan pa rin pag tayo ay dumadaan ng hirap at sakit, pag tayo ay dumadaan ng mga maraming tanong sa ating buhay, doon mo makikita kung sinong tunay na nagmamahal, kagaya ni Maria at ni San Juan. Sana rin tayo, we can appreciate these people. Do not look for the people who are not there. Look at the people who are there for you, because in the end, in them, you will also see God who is always there for all of us. My dear friends, in the end, the cross is not a place of forsakenness. It is a place of love because Jesus was with Mary and His beloved disciple. Amen. O banal a Birhen Maria, ika ing tune indo, ing amano ning Ginoo abiryanang maging tawong kalupami. I Jesus ay anak mo, ing migdala king kaligtasan keti kinyato. Kapamilatan niti, ika mo naman, manatili ka kaya kami. Uling ding sablang kayagom ning Diyos, malapit la kaya kami. Kingmit mo kasalpantayanan,
pengaglime king atyan mo i Jesus, at tawong tutu, at Diyos at tutu. Para king ikasaplalami, biriyan mong idalami king kekang sepopunan i Jesus. O malugod ay indong Birhen Maria, may natili kang minantabi king anak mo, ang gana anyang ipakure king krus. Ika ing kadwang Eva, ing tunay indu ring sablang lelangan. Ika ing ketawan ning Santa Iglesia, kapamilatan mo, ing Santa Iglesia makatalakadya naman siping ning krus ning anak mo, at layon tinggap na ing sablang bubunga na ning kaligtasan adaralan ng Kristo. O Diyos, ipang mayupayang tuto, kapamilatan na ning kamatayan na king krus ning anak mong bugtong, penamdaman na ing kalalaman ning kaya kaming kasakitan. Pasiknangan mo ing kaya kaming kasalpantayanan, kanita kalupa ng Maria, apagkapilitan ming miras king kaya kang kayarian. Kambe ng Jesus ay anak mong pakamalan, amabibye at mag-ari, kambe mo king alang-angga. Amen. Ingkapat a amano. Pamamasa king Maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Gino. Inyang alas 3 na, kinulisak ya i Jesus nga na. Eloy, Eloy, lema sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepay burisan mo ko? Ing Maya pabalita ning Gino. Kapurian kaya ka, O Kristo. Para king kapat a amano, pakiramdaman taya po ing pamigunam, a ibyen ng Reverend Father Israel S. Garcia, Kura Paroko ning San Roque Parish,
San Roque, Dau, Lubao, Pampanga. Saguli kayang maniwala king Diyos, pang dakal pagsubok keng biye. Saguli kayang maniwala king Diyos, king panahon ding aksidente, kalamidad, pandemya, o kaya silab. Saguli kayang maniwala king Diyos, ampong mga di king Diyos, king panahon niligalig. Saguli kayang pasalamat king Diyos, potang metong kang mebigu o mesawi. Saguling magpasalamat king Diyos, pangay biyeta mo, masaya. Saguling samba king Diyos, potang ingbiye, maginhawa. Saguling mga di king Diyos, potang ing-egana-gana, masalese. Saguling mga di ampong pasalamat king Diyos, pang ikwa mo sasambut ampong migtagumpe. At saguling magpasalamat king Diyos, pangayong bage buri mo, akakwa mo. Kaluguran kong kapatid, nung baligtaran tayo sitwasyon, napansingan tamong, masaguling maniwala king Diyos. Masakit maniwala king Diyos, pang ingbiyata mo, katmuyang kasakitan, katmuyang kabiguan. Masakit para kay katamong kalawat at maniwala king Diyos, keng panahon na darataan ing matinding pagsubok. Masakit magpasalamat keng Diyos, keng panahon ning sakit, king panahon ning kapanamdaman. Baluyo po rin matinding kalamidad, kalupa na moli nilindol, bagyo, aranasan tamo keng milabas, ngayon pang milabas sa bulan, o yan, inglindol, karengaliwang parti ng Pilipinas, ampong keng karatig tambansa. Detang grabe sakit ampong kapanamdamang kalupa na mo ning AIDS, HIV, cancer, ampong COVID, potang kamamatentang kaluguran keng biye, miyembro ning pamilya, o kaluguran, kamag-anak, neng masasawita mo, neng mabibiguta mo, agyampang keng biye pag-ibig, dening maplas ampong masakit, akaranasan na biye, kem biyeta mo, utang datangan dakata mo, at nakasakit maniwala ampong mga di king Diyos. Kabang makabiting niya king krus si Jesus, masikan niyang ginulisak. Igpa! O ba't paboren mo ko? Tingkapat ng amanong Jesus, ibat king krus, aline amano ning taong milalako pag-asa. Bagkus kaluguran kong kapatad, itingkapat amano ng Jesus ay ni, yang mumunang amano ning dalit 22. Ing dalit 22, metong yang dalit ning panalangin, king panawun, ding mga tinding pagsubok. Nano naman ning laman ning pangadi ng Jesus ay ni, Jesus, mga diya para kay katangan. At kapamilatan di nga manong deti, itangan, pangadi nakatang Jesus. Itamongan, pangadi nakatang Jesus, bang kanita, pakit na, king balang metong kay katamo, nung nuna kata anti kaluguran. Agyang me katapilan tayang ukdo, panyugatan, panasakitan na pilubluban, karingke katang gagawa na kasalanan, nakatatutok-nangan, luluguran. Jesus, mamilatan niya, king Diyosig pa, nagkaring kaparatang tao, para kay katamo. Mga diyang taimtim,
para kay katangan. Pepakit ng Jesus kapamilatan di nga manong deti na impeka mayupayang panyangga king oras ning pagsubok yapi ning pangadi ing panalangin. Bistat man masakit gawan lalo pa potang karing panahon ding pagsubok ing pamangadi ya pamuring peka mabisang sandalan king oras ning kagipitan. Ikita mo po yan, inyang ating COVID. Alata nga karapat, alata nga gawa. At metong kareng meging sandalan tamo, yapining pangadi. Ako po agyang ngayon ako kutang kesilabang kong kumbinto. Not once, but twice. Ala ko nga karapat. Pero niyang oras sa ito, may nga di ko. Ala ko nga laywang gewa nung ngayong mga di. Potang mga ditang taimtim, panamdaman tamo'y lunos at pakamal ning Diyos. Yang babye kay katang panibayong sikanan, panibayong lakas. King oras ning kagipitan, ing peka mabisang sandalan, yapin ing panalangin. Ing lunos at pakamal ning Diyos, yang sumaup, ban abuutang pasibayo, ing kapaniwalan takaya. May ginakit ko nga pong Ginoo, kareng mapila na eldo milyari ka ako ini. Pero baluyo po, ding tao, elape patugot, sinaw, minantabe. At panamdam ko, iyapining lunos at pakamal ning Diyos. Ban sumawop, kaya katamo potang miragsa tamo. Batang makapibangon. Batang alampasan at apagtagumpen. Dening dakala pagsubok ning biye. Ing lunos at pakamal ning Diyos, ilang manayos at manayos. Kingega-naganang bage magulo. At masalese kimbieta mo. Ang gapunge ni tatalakad miya ampong sa salesen ining mesilaba kumbinto. At meto nga akakit kong maigting ampong malino sandalan ko. Yapi ni nga pong Ginoo. Anya ako, sasabianan da kayo naman, naking panawuning pagsubok, lumapit taking Diyos. Kalawat tamo king Diyos. Wapin tutu, alila saguling gawan din, ipotang panahon na gipit tamo. Yaita, agyapang may natamo, kapaniwalan king Diyos, kareng oras sa ita, kaya tapa mo rin sukat, lumapit at kalawat. In Diyos, kaluguran kong kapatad, yang kaya katasang galang at talapagligtas, yang sumaup kaya katamong karing mga tinding pagsubok ning biye. Amen. Manalangin tamo, baning Ginoo, pakaluluwa na katamo, at layon pabanalan, kapamilatan ning kasakitan, at kamatayan ning anak, ikristong ginutamo, at talapangabos. O Diyos sa ginumi, tinggap meng mipnong tula at kaligayan ing pakamalan mong anak, i Heso Kristo. Anting masampat taayin king altar ning krus, para king kasalanan ning meto ketawan. Pagparalumpumi kaya ka, ingawsan mo kami king dayang bibuna, at layon pabanalan king danom, aminagos king kayang katalimdikinan. Kanita, ligtas king pamikasala, at king kupaya ng Satanas, paratira kang susuywan. Iti adwan mi,
king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing kalimang amano, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Kay bat na nita, balo ng Jesus king meganap na ing sablang bagi, at ban matupad ya ing kasulatan, sinabi na, mawo ko. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapuriat kaya ka, o Kristo. Para king kalimang amano, pakiramdaman taya po, ing pamigunam ay biyen ng Reverend Father Marianito B. Malyari, Parochial Vicar ning San Nicolas de Tolentino Parish, Macabebe, Pampanga. Ingaldong iti, pisabyan tayo ing kalimang amano, abinili ni nga pong Ginoo kabang makabayubay aking krus. Yung sinabi na, mawo ko. Okay nga manong English, I thirst. At tatandaanan ko po, yung seminarista ko po, tang mumuli ko bale. Usually, makusali niya kanitang palya, kay ba't i-blender na. Kay ba't salaka na, pamasla na, itong blender na, ban kanita mila ko isapal. At kay ba't makatipon niyang kapit ng baso. Putang kayo pa inom na ka na ako, syempre kung may bugi naman, huli nga ng kasakit inuman, mapayit at talagang aliwalasa. Tirumanan na akong trick sa biyana, pasalamay nga arong mo ba na yung gano'ng ababaw, ban kanito inuman mo. Of course, andyan pa naman pisla kay ngarong ko, alalasa ko pa rin naman. Pero nang titapin ka strong, itang lasa, uli nga mo ababaw. Pero nang kaya, wag agigisan,
ining half full, pinasla ng katas na ning apalya, at po tangyak wagisan, nakakit ko lang disappointed, at kabat sabihan na, ditak na mo na, kinuman mo na, ayaw mo na itong dakal, kinuman mo na yun ditak, pibatan mo na. Pibata mo na itong minuna, pibatan mo na yun, makasawap namang kaya kaban kanita, maging healthy ka. Aga nakaking karanasan na ini, uling Kristo, bayami pa ako king krus, balo tamo, chuya king ardin na, ing Getsemane. Kaabang at chuya ka rin, balo tamo mo rin, ing makipag-argue ya king apong gini, is bargaining with the Father, na sana itang kalis na ning kasakitan, nilawot na kaya. Dapat, sinabi na pa rin, ing kaburyan mo, yung masunod. Mayan itawuling balo ng Kristo, ing kayambiye, kayari na ketambengin ita, bilagay na karing gamat na rin taong makamate kaya, din tawong sinopana, din tawong ligurana, din tawong inantabayana ang pong sinaywana, ilan ang magdala kaya, king kamatayan. At nga tsunet makabayube na king krus, nga pong ginudin damtamo, nabala mo inyang inyad na king Diyos, inyang ya mismo, na inari na king sarili na ibiyeneng sarili na kining misyon na ini, ban kanita magindalan nening pamagligtas. Nya nga tsunet makabayube king krus, lamo mo at impandita kami tagan, ketang at kalis, ketang kalis na ning kasakitan, at anyara na pakingapong Gino. Bala mo sabihan na kingapong Gino, Gino pa inumunengan, buri ko na yung inumangan, ban kanita mayari na. Itang amano ng I thirst, ketang krusing isipan ko, yapin ita. Anyaranan ng Diyos, ti Kristo ang makabayube king krus. Anyaranang painom na nengan ng ipakaya, itang sablang lamana, nitang kopa ng kasakitan. Ban kanita, ilagay na sarili na, at mayakit ya, itang katapatan na king Diyos. Kitang oras sa ita, kabang anyaraning tawuling patak, or the last drop, from the chalice of suffering. Balo tamo yung mayan ninipot ang ikatamo mismo, daralan tamo king kasakitan. Usually, pag daralan tamo king kasakitan ng pong hamon ning biye, mag-struggle tamo, ning kay mag-complain tamo, ning kay bisatan tumakas, ning kay bisatang mako, ning pwede mong patok na nga ning kaya gana-gana, ning pwede mong murong, ning kay burita ng gawan ta. Kalupan na mo ning karanasan ng balikan tayo, inyang dalana lang ning apong Gino, dening Hebreo, ketang mulakin pangahalipan da, karing king Ehipto, at dala na lakin pangakong gabon. Marakal karela niya nga tsu na lakarin, bisalang magbalik pa si bayi Ehipto. Marakal karela niya nga tsu na lakarin, mag-complain na la, bakit? Oye, mayan, ining arapandang disyerto king karelang biye. Mayan, ining kopa ning kasakitan, asidya ning apong Gino karela, kabang maglakbela karing king disyerto papunta, king pangakong gabon. Kimbiyata mo nang kayo ni mo naman ning hamon na ning apong Gino, nining panawon. Bakit malya ining panuminggong ini? Ban pakilala na kaya ning apong Gino na potang lalabas tamong kasakitan, potang lalabas tang kapagsubukan, potang daratang laring dembage king kakatamong biye, na bala mo maging sumbagal laking kakatampa manyulong king kakatampan lalawe. Lawentalang pa si bayo, pota elaman sumbagal deni. Pota ilang parala ni nga pong ginudeni, ban kanita matayis tamo, ban kanita kumayap tamo, ban kanita maging matibet akasalpantayanan, at ban kanita masubok ing katapatan tamo kingapong Gino. Itang potang binye tanangan kingapong Gino, potang sinuko tanangan kingapong Gino, potang pegi sabi tamong mayap panjang itang last drop, naning kasakitan ketang kopa apig kalum na ning Diyos, ibyenan niya naman, ban kanita, ining biye ngay ni pamaglakbe tamo papunta king kayang kayawsan. Maginyang kapakipakinabang kay katamo, datang ingaldo. And of course, inganyarani nga pong Gino ketang krus, pakabang makabayube yaking krus, aliwa mo, itang anyarani itang last drop from the chalice of suffering. But also he is asking from God, maranop ya, mawo ya, at naning kawuna, manyawad ya nga pong Gino king grasyang manibatan king Diyos. Manyad yang grasya ban kanita asad-sad ne, itang kasakitan na ita. Manyad yang grasya ban kanita libutan na ning magkasakit ng katawan at espiritu at pangatawo, asad-sad ne ing misyon.
My dear brothers and sisters, king kakatambi po tang magkasakit tamo, aliwa mo itang itagulaling tangan king Diyos. Aliwa mo itang kalupan ng Kristo, ibiyeta nangan king apong Gino. Pero anyaran taya na maning grasya na ban kanita asad sad tamo. Anyaran tayong grasya na ban taakit tamo, itang parasan ni apong Gino, libutad da rening kasakit ang harapan tamo. Anyaran tayong grasya na ban kanita tama bulag ting sakit apanandaman tamo. Anyaran tamo yung grasya na ban kanita, etamo masiralub, kareting mga bayat a pagsubok, anong luka rin at king harapan tamo. Uli nga ng kaulaga, deni nga mano ni nga pong Ginoo, king Ebanghelyo ngeni, itang mawuya nga pong ginot manyawad yung grasya king iba, ban kanita isadsad na, ining kayawsan at ining misyon na, ban kanita mikabus siya ing meto yatod. Ita mo naman ing hamon kay katamo, ban kanita misadsad tamo, ban kanita akuha na katamo ni nga pong Ginoo, king biya may labas, karing biya ning pamikasala, king biya nung luka rin, tinupok na katamo ning karalumduman, aw sana katamo ni nga pong Ginoong magtiwala kalupan ng Kristo. Anyaran tamo kin Dios, ing ibiya na nenga ning kay ganaganang kasakitan, a dapat tangarapan, ban kanita pawuli na ning grasya na anyaran tamo muna man yeni, alam pasan tamo, ining mabayat akapagsubukan kimbiye. Kalupan ning pangako na ning krus, karin mayayari ing biye. Karin mayayari king kamatayan ning krus, ining misyon ng Kristo. Nunay mayayari ketang pangako ning pamanjubling nebiye. Nga na pining madala sa mano ning banal na kasulatan, nga na hope does not disappoint. At ini siguro yung punto na ning kakatamong banwang iti ng jubileo. Tuturwana na katamo ni nga pong Ginoo, na potang ala ng pulayan, ala na nga karapat, na itong yamoy pagkatiwalan tamo, reng pangako ni nga pong Ginoo, kapilan man tutula, at kapilan man mapalyarila. Uling di nga mano na, mapapalyarila, at agyudang kapalyarian, ingnano pa mang makapagmulala, kaya nasukat-asukad, ng ketatamong kaisipan. Amen. Kaya benang Kristong kapatad tamo, dimdam tamo ing awos na ning ipa. Kambe ng Kristo, makibat tamo, ipa, mipamintuan ing kaburian mo. Patatagan mo ing kasalpantayanan ni, kalupa na ning kasalpantayanan na ning ipaming i Abraham. Dinan mo kaming tepangan kalupa ng Moises, ing pamuntok ding pinili mong balayan, king matuwang tipan. Gawan mo kaming matingid at parating makabuklat a puso, king kekang kaburian. Kanita, kalupa ng aring David, akwara kang asaywan, mitmong lugod at katapangan. O Diyos, aginumi, pinili mo kami iba't pa king kamumulan, bangawan mo kaming anak mo. Ing sablang kalam, pigkalob mo kaya kami, ban ipasyag mo ing degulana ning lugod mo. Ngening gewa mo kaming bayong lelangan, kapamilatan ning kaligtasan adarala ning anak mo. Adwan mikeka, ing mipagkalam kaming minum king kalis, ayayampang mo kaya kami, at karing kapatad ming atsyo, king matinding pamangailangan. Adwan mi iti, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Walang tubig
Ingkanam aamano, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keka, O Ginoo. Inyang asip-sip ng Jesus sing alak kamaslam. Sinabi na, may yari na. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Pakiramdaman tayo po ing pamigunam a ibiyan ng Reverend Father Joel Jomarsus P. Gatos, Kura Paroko ng Our Lady of the Holy Rosary Parish, Santo Rosario, Pau, Santo Tomas, Pampanga. Maya paldo po kaya kayongan. Ako po balo nung bali yun nung nanini. Napalyari ni Galiwa, sandingin ng toilet brush o panlinis kubeta. Di po. Pero, anyang panahon ng Jesus, mabigla kayo, iniiya mo simpleng panlinis kubeta. Panlinis siya pang buldit. Panupayaya po yung amano. Din pong menu ng Romano, ning menu ng tao, uling alala pang tissue. Yung gagawan na kano kukwalang metong dutong, di nande ka nung spongha, at kaya rin na ka nung mendinat, yapining paglinis na ketang lalamda. Bakit sabi ko po ini? Kasi nung natatandaan niya po, basa niya man yung Ebanghelyo ng San Juan, kabang makapakuya ka na yung ginutamo yung Kristo King Cruz. Sabi, kinawaya ka nung danong. Yapin ang gawa na ning metong sundalo, kinanwaya ka nung dutong, at inyang spongha, binabad niya ka no king aslam, at nilapit na king asbok ning Ginoo. At anyang kayari ng may kainom ning Ginoo, kaya tang spongha nga ita, na anong sinabi na, may yari na, may pupus na. Bakit kaya? Di ba? Ano tang sabi ko nandin? Yung panlinis dang buldit. Metong yang dutong ating yan spongha. Yapining ginamit da. Bangkanita, makain umingin. Intindihan nyo na. Bakit mete yung gino? Diyang nino naman yung kayari nang realize may kainom yang marinat ating pupu o ating panupayaya po yung amano takla babisang matena mo. Pero pigunaman tayo masalese. Ano talaga yung sangkan? Bakit sinabi ng Ginoo na mayari na? Sinabi ng itaw, uling king dine na, may kainom yang marinat, uling pe makarine de, uling susuko ne, uli talagang eyabisa. Halipo. Ing pang-anam tauling amano ng Ginoo, kabang makapako yaking krus, mayayari na, it is finished. Ing amanong Griego, tetelestai, niyang minunang panahon, potang dimdam deding tao ini, ay intindihan de ing kabaldugan. Tetelestai, mumuna gagamitan de po, potang abayaran mo na itang utang mo. Timo, sinadi kang metong gabon o bale, kaya takanong resibo, potang fully paid ne, sulat nening makibandi, memisali keka, tetelestai. Yung minsan, gagamitan din tang amanong ngaita para ka rin makasukol. Potang yarining sentensya, potang milipas na itang panahon, ning pangkulong, kabitdeke tang dokumento, itang preso, tetelestai. Buri na sabihan, bayaran na ni itang panahon ng kayang pangasukol. Tetelestai, gagamitan din rin
Ding kanong artist, ding gagawang sining, potang mayari na kano, ining kayang masterpiece, tetelestay, yarine, ana. At potang kayari na kanunoy labanan, ning gera, potang menyambot na lakano, dening army, ning sundalo, gugulisakla, magsayala, sabihan na, tetelestay, tetelestay, tetelestay. Buris sabihan, the battle has been won. Menyambot tana. Yarina, finally, we can go home to our family. Magsaya tamo. Gawin niyo po, as ng kalalang kabaldugan, sinabi ng Ginoo, kabang makapakuya king cross. Mapalyaring, king mata na ning metong nga taong alang kasalpantayanan. Yung taong ngayon may naya, may sambot siya, makalunos siya. Pero, pakaintindihan niyo, itang sakripisyo ning Ginoo king krus. Sasabihan na kaya katam, yako nang memayad, ketang utang yuking kasalanan. Sasabihan na rin kaya katamo na tanggagawan na ning Ginoo, mayari na ing masterpiece, ing artwork, ing legwan ng Ginoo. Ako, memye kaganapan. Sasabihan na rin ng Ginoo na, nako, kailangan masukol. Yako na ing mesukol, yako na ing may parusan, yako na ing may kasakit para kaya kayo. Yari na. Katataw yan sasabihan ng Ginoo kaya katamo na kining gewa ko king krus, ining pamamye ko king kanakong sarili, pamidawon ning kanakong biye, menyambot na ko laban king marok. Kaya pin sabihan ng San Pablo, we have already died in our sins since Jesus died on the cross. Yapin, nakakailangan makipaglaban king marok. Kasi, makana namang labanan ng metena. Pasalamat tamo king nga pong Ginoo king kayang sakripisyo king krus. At manano na sana yung mamye pag-asa kaya katamo, potang lalabas tamo karing miyayali ang kasakitan tamo. Tamo kailangan magkasakit. Muna pabayatan yung kaya kang biye. Muling, yung nga pong Ginoo, inari na. The good news is, God has the final word. God has the final say. Aliwa yung problema mo, yung manari king kwento ng kaya kang biye, yung nga pong Ginoo. At yung pangayari na, hayap ya, santing ya, malaguya. Tindeng gewang happy ending yung nga pong Ginoo para kaya ka. Ngayapin, tandanan tayong nga mano ngayan, na naman yung kaya kang pagdala na nakasakitan, tingkang utang, sabi mo king utang mo, tetelestay, mayari na ka. Di kawani kayong may asawa, ganggeni, ko pamisasabi, panwalan mo, tetelestay, mayari na. Ayusan na rin, ni nga pong Ginoo, ting gustong panahon, balikan kayo. At mas lumalam pa yung pamikalugod yun. Abalo mo na tingkang sakit, tingkang cancer. Sabi mo, tetelestay, mayari na. Uling yung Ginoo, pakayapa na ka. Nguyan yung mamye, panibayang pag-asa kaya katamo, na kanita pa, inari na ning Ginoo. Mayari, yung biye mo, king matsura, king kasakitan, king karokan, mayari nga ning sabla, kapamilatan ning grasya, ning Ginoo. Ako po akalingwan, yung minsan, yung dati kong parokya,
Nausda ako magmisa ko. King metong amete, linob ko king bale. Metong niya pong tatang, migbigtiya, migpakamataya. Na po ayag yung problema kasi maging patong-patong din may ayaliwang kapag subukan king karelambi. Abalo na po yung asawa na, masakit ya. Kay ba't nanuyamo yung kayang obra? Nabalo nung nanunggawa na bangkanita, kumayaping kayang asawa, manto niyang pera, bangkanita, apawulod itang kayang asawa. At nag-drug siya pa ining lalaki, kaya may patong-patong, nabalo na nung isipan na, nagbigtiya, nagpakamatay. Kanyang kayari kaya pong pigmisan, sabi daling pamilya ka ako, ngamong, pwede ya pong i-bless itang nung nokre niya migbigte. So, tinuki ko po, kaya itang metong kwarto, karine po sinabit, itang lubid. Pero kabang be-bless kaya po itang lugar, hindi ko po nga pansinan kaya itang pader. Drawing niya mo po ning anak. Itong yung krus. Kay ba't ana po makayang kaya talalam, God is love. Ipaisip ko, sabi ko, na kaya iikit ng tao ngayon kabang magpakamatay o kabang makabitin niya. Kaya iikit na hanggang kaya ng katatawal yan, pinandit. Mag-reach out yung nga pong Ginoo. Pakisabihan na wala ka man dapat igaganakan, dana ka man paboren. Hanggang ketang pekatatawli pangisnawa na paganaka na ng Ginoo kaya kaluguran da na ingkaya kang problema pa naman yan ng tauli pa naman yan ng kapupusan ng kaya kang biye kaluguran na kapatad yung nano pa yung damdaman tamong marok iba't yan king jablo ko pong maniwala na itong mo yung kaya katamang pakiramdaman ng nga pong Ginoo at naning maya pabalita sabihan na kaya katamo tetelestay mayayari na may bayad na yung utang may laya na kayo inari ko na yung masanting alarawan ng biyeyo at may nyambot na ako king marok kaya kaluguran na kapatad purihan tayo at pasalamatan ng Ginoo tanamtamo ning kaya nga mano king kaya katamang puso manano na sana tamo yung mangisundo kaya ni misyon ng nga pong Ginoo mangat mo rin king kakulangan daring aliwa potang malungkot na ka potang mo nabalo yung gawa mo pasibayo ganakan mo inari na ning Ginoo mayari nga ing sabla king Ginoo yasani mamye kapayapan at tula kaya Amen. O Diyos, sa ikpami, ikamo bukod, ing panibatan ning sablang ganaka, lugod at kayapan. Pupuryanda ka at sasamban, pauli ning sablang makapagmula lang depatan mo kaya kami. Kapamilatan ng Hesukristo ang anak mo. Paulin ning pamikatawa ng tao, ikwanang migpakumbaba, at king mit mong kapamintuan, tinggap na ing kamatayan, kamatayan king krus. Iyat nami lakeka ding pusumi, at darawon mi keka ing keka ming kapuryan at kapanyamban. Pauli na ning pepay gitmeng emunano ing sabla-sabla, at dininan meng lagyo, amimigit karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang siklawod ding sabla, ding karin banwa, ding keti king yato, at ding lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag king i Hesukristo, ya ing Ginoo. Iyat nami lakyaka ding pusumi. Ing korderong petera, karapat dapat yang tanggap upaya, pibandyan, kabyasnan at sikanan, dangal,
ligaya at kapurian. Ginuming Hesukristo, kaya kaming matas a saserdote, mapamakalulu at mitmong katapatan, lubusing kaya kaming tula at saya, uling birian mong maging taong kalupami, at kapamilatan ning kaya kang kasakitan at kamatayan, pepanwana na kang ipamo, at kapamilatan ning kaya kang kasakitan at kamatayan, pepanwana na kang igpamo. Kingmit mong kapakumbaban at tula, pasalamatan da ka, king pamidawon mo, king sarili mo, king Ginoo. Ating ganap a sakripisyo, banluminis la rin kaya kaming konsensya, at gawan mo kaming karapat dapat sumuyo, king Ginoo. Pasalamatan da ka, pauri ning kaya kang kamatayan, sinintang mo ing upaya ning kamatayan, at ngeni mabibiya ka ban mamilatan king kaya kang balayan. Ipagkalub mo ing kaya kaming kayadwanan, ngeni at kapilanman. Kanita, akwaming milapit king Ginoo, king mitmong kapanaligan, at layong manatiling tapat king kasalpantayanan, akya kaming papasyag. Ikang mabibiye at mag-ari, manggaman kapilan. Amen. Ing kapitong amano, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Nga nang kinulisak masikan Jesus, ipa karinggamat mo, ipanibala ke ing kanakong espiritu. Kay bat nang sinabi iti, may patlodya inawa. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapuriat keka o Kristo. Para king kapitong amano,
Pakiramdaman tayo po ing pamigunam ayibye ng Reverend Father Ramon V. Torres, Assistant Director ng Archdiocesan Commission on Catechesis ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, at Program Host ng Kwentuhang Katoliko, King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, DWBL 91.9 Bright FM. Mayap at pagrasyang Biyernes Santo po kay kayungan o hindi po kumitanya na namang agang panaling beto nga mawulagang debosyon tamo mawulagang dake ababiya tamong kapurian king Diyos yapin po ing pabigunam tamo kareng tauli ng pitong amano ning Ginoo. Pasalamat tamo po kareng gamat puso isip misasan metong bangkanita, magawa nila naman po at mabuo ini kakatamong banal kapag masusyan, kareng tauli ng amano ng Ginoo para ngening Biyernes Santo. At kaniti pong banwa ng Jubileo, Year of Hope, Pilgrims of Hope, biyabiyay po kanako ing tauling amano, kareng 7 last words na po ni Ginoo. Eko po balo nung ako po yung pekamatuan dili niya ko na yung tinaulira pero bala mo ting mas senior ka na ako king kareng paring ikit yu pero maragul pong grasya para kanako na kanako ya pumiyabye ing tauling amano ng Ginoo. Igpa karing gamat mo ipanibala ke ing biyeko, ing kaladwa ko, ing espiritu ko. Kaya po karingwan ning kaya kaming maging kura paroko, the old priest that nourished my faith as a young child. Anya pong miyanad kami, emo po sisimba, nun susuyo king parokyami, kay King Birhen Dolorosa, Our Lady of Sorrows Parish. Anya pong panahon na ning Mangubi, Reverend Monsignor Crispiniano Y. Gopez, one of our old parish priests na kaya kami po migratiro. Iya mong gopis po, iya po yung miyanad kaya kami na ebuitang simba, no, maging aktibo kayong pamanyuyo. We were young servants or knights of the altar during that time. Anya pong malatiko, eko po kalingwan nini, bala pong alas 5:30 ning habak, galingaldo, damdaman po yamong gopis kayong trompa na ning kaya kaming parokya, bisaban. Malatiya pa mo po yung Our Lady of Sorrows community kanita. Kaya pa po kalupang ining highly urbanized at nakalataw. At damdaman po itang pamagdawon kingabak. Pamagdawon kingabak nga na. At nga na pong mga di. Para kaya kami yan pong parishioners na ning Our Lady of Sorrows, it was a signal of the beginning of a new day. Metong iya pong pangadi that brought us to the beginning of every new day. Every morning, pasalamat king apong Ginoo at manyundo na naman king Bie. Bali po, bisa na yeldo, ala pong menga di. Po menga di among gopis king, kaya kayang 5:30 a.m. morning prayer. At kami ngan po, binta kami king parokya, king pisamban, at abalumi po, uling magkaedad na yamong gopis kanita. May nabuya po kay ngeran at eya po may kapangadi. You see, the whole community was waiting. Uling yapin po ita. It was a prayer that brought us into every new day. Pamagdawon kingabak. At para po ka na ako, balo yung mita na miya ka na ako itang always begin the day. Agyang ni kay alakang oras ketang official book of prayer mi po the breviary itang consciously mga di para idaw niya kingapong Ginoo ing sablang marapat kilob na po ning patingapon a prayer of offering, a prayer of entrustment that brought us into the new day at kay ba't idalame king patingapon na ning biyemo itang act of entrustment, ame nga di ka, pigkatiwala may kingapong ginuing patingapon, gawan mo nga ning dapat mong obrahan, gampanan ning responsibilidad, at karas na po ning kabengyan, metong yung masampata pamupo sa panalangin, mo naman ing kabengyan, nung makanano yung may down itang panalangin ni ngabak, at nung makananong dadala ko kayong puso ko itang panalangin na ita, kabang gagampanan ko, iing ka na akong patinga po na kasuywan, at potang miras na po itang bengi,
Ibiye mo ngan kay nga pong Ginoo, a prayer of entrustment, a prayer of surrender to the Lord, na sana ing meging biye ko kilob na puning patingapon, metong yang meging biye kasuywan, memye kapurian for the greater glory of God nga tamupin po. Makanya tayo po sanang kaulan ining kapitunang tauling amano ning Ginoo, the seven last words, a prayer of offering, pangadiyang miyampang kingkakatamong biye. Kailangan kaya po yapo seto na mo po itang ay biya ng insight kening last word ng Jesus. Nga na, to offer one spirit na po, ipakarigamat po daround kay inkanakong espiritu, is to offer one's all to God. Not only one's best. Aliwa mo itang peka masampat kaya katamo. No na idawon ta kaya nga pong Ginoo, pati na rin kaya katamong tula, lungkot, kainan, nepo. Ita sanang alata mong eyayampang kaya. When you say, I lift up to you, I entrust to you my spirit, na po waring meging biyanan ni Ginoong Yesus, kaya tiking yato. Ing biyanan ni Ginoong Yesus, metong yung biye, aganap ng dinawon kingig pa. Ing kayang pamanaral, ing kayang pamanuro, ing kayang pamamatawad, ing kayang kasuywan, ing kayang pamaylasa, ing kayang kamatayan, itingan dela na kitang penaditeta. I believe that the last word of Jesus is not only a prayer before death. It is a prayer of offering. Ing mabilong ng biye, alayang ditmang penadita emi daon kingig pa. His spirit, His life, His love. Nepo, na kasampat ng isipan nita, nakitang penadita, pengadyanin ng ginuitang igpakaring gamat mo, daround king kanakong espiritu, darown kingig pa, ing ega na ganang gimpanana, ing ega na ganang inampang na, ing ega na ganang lugod, biye, kasakitan, tula, grasya, abibo na king biyena. Iling pangadigay ni, potang pangadyan tayo na yung bengi, itang igpakaringgamat mo, iyampang kungan ing biyeko, pagkatiwala kungan kaya kayong biyeko. Etabalo nung naning daratang itang benging matudtud tamo, ampo itang kabukasan, ametong na namang bayong aldo. Etabalo. Pero, to say to God, into your hands I commend my spirit, is also a prayer of hope. Metong yang pangading mipnong kapanayan, metong yang pangading bipapasyag kaya katamo bilang maglayag king kapanayan. The seventh word of the seven last words of the Lord is a prayer of hope. Nepo ka kasantinga pangadyan nganing panahon na ning yubileo. No makananuyang maging grasya ining kanakong patingapon, uling inampang kekeka. Kambera ning ega na ganang maliliyari king kanakong biye. Tula, lungkot, kagumpe, kabigwan, sakit, kapaldanan, kanawan, kaskupan. Deningan, dadanasan tamo king aldoldo ta pamibiye-biye, potang aba kamaranon, menga di tamong pamagdaon, kilub na ning patingapon, tatalagatangan king apong Ginoo, at karas na ning kabengyan, pasalamat tamo, ngarapin ding talasal pandaya, mikabusta na naman ngayon patingapon. Puwari, potang payari ning aldo, agad tamo sabihan, salamat king Diyos, mikabusta na naman ing kakatamong patingapon. Aldo, papasyag tayo yan. At potang king tauli, abayo tamo, mipiyak mata, potang matudtud na, into your hands, loving Father, I commend my spirit, is to look forward in hope. Pag-asa, kapanayan na, tamo matatatda kapanayan na ngarapin po, ing ega na ganang masakit at masakit ating kapupusan. Pero ing tula, tagumpe at biye, alang kapupusan, yan ing panayan tamo, yan ing paintungulan tamo, yan ing pagmasusyan tayo. Uling naman mapupus ing Ginoo, ing biening Ginoo, king Biyernes Santo. Maganap ya at matupad ya, king maligaya ng pamanyubling nebye.
Nyapin, let this seventh of the last words of Jesus, bakalan tayo po ini at maging pangadi tayo king aldoldo tamong pamibiyebye. King aldoldo tamong kararaptanan. Let it be a daily prayer. Father, into your hands I commend my spirit. A prayer that will accompany our everyday. Na taramdaman tayo, pigugunaman tayo ng Biyernes Santo, pero masampat iyang panalangin king aldoldo tamong pamibiyebye. A prayer that brings us into a new day, pangadiyang mandyad sad kaya katamo king patingapon, panalangin niyang mamupos, tamo king pamagtiwala at pamamipnong kapanayan, marap king daratang pangaldo. At potang miras na, itang penandit kalupaning ginutang Jesus, ing tawlin ng pangisnawa, king babaw ning krus. Iyan mo naman ing kakatamong maging panalangin. Iyan mo naman ing kakatamong daon. That when we sleep, when we rest in the eternal peace of the Father, makanyan mo naman ing babakalan tamo. Mipnong kapanayan, mipnong tula, marapta mo, kitang pamamupos ning kakatamong biye. Uling balo tamo, bigising tamo, pasibayo, kitang ganapatula at talanganggang biye, ape nga ko na kekatamo. Ini ing kapanayan, ini ing tula, ini ing lugud at kasalpantayanan na bekala na ning Indong Birhen Maria, bekala ng San Jose, dadalan daling sablang santo, dadalan daling sablang banal. Kaya kabaning biyera, ang ganaking mapupus iti, karinggamat na lingapong Ginoo. Igpa karinggamat mo. Nanuya pa ing mas panatag at mas payapang puso kay sipan at biye. Nuning meto nga biye magtiwala. Meto nga biye manalig midarawon king lugod at katapatan na lingapong Ginoo. Ngayon pamamupusta na naman king tawling amano ning Ginoo, bakalantala po uling minunata mong dimdam apamigunam. Na sana in these 7 palabras in the Jubilee Year of Hope, nepo. Dening 7 nga manong areni, gisingan de kay katamo, mumuna ing biyata mo magrasyaya, jubileo. Pabanwaya mo ing jubileo, pero ing biyata mo kailangan alang patanat ng ipasyag ing mapupupos ng grasya ni ngapong Ginoo. The unending grace of the Lord should be our cause for joy and celebration. Magrasyang kapag masusyan po, king pamaylasat kamatayan ng Ginoo, abe-abe tamo pong magmasusi, king kayang pamaylasa kamatayan, king liturya na ng Biyernes Santo, at abe-abe tamo mo namang midawon, kaling katamong pusot kay sipan, king Diyos, kabang mamarap tamo, king maligayan ng aldo ning kayang pangasubling mebye. Kaya kayo man po, magrasyang penandit at panwanan ako ni nga pong Ginoo king kakatamong pamiabe-abe ngeling aldo iti. Nung boryan meng soywan ing Ginoo, isadyame ing sarili mo king sablang kapag subukan. Karinggamat mo, darawon tala ring kaladwata mo. Iligtas mo kami, O Ginoo, o tapat at Diyos. Manatili kayong tapat at mitmong tetagan, payapa king oras ning kaligaligan. Manatili kayo kambena, eye painggulutan. Kanita maging maula ingke kayong paintungulan. Tanggapan yu ing sablang miras ke kayo, king oras ning kainan, iya ingke kayong ausan. Manalig kayo king Ginoo, at saupa na kayo. Manatili kayo king kapayapan, at kaya po paintunan ingke kayong kapanayan. Ikayong makitakot king Ginoo, panayan yu ing kayang pakalulo, eye painggulutan, uling pota mipahamak kayo. Manalangin tamo,
Kanita tunay tamong adwan king Ginoo. Emo ing sarili tamo, nune patina ing sablang pigkalubna kaya katamo. O Diyos, aginomi, ing kaya kang katapatan at ganaka kaya kami, manatili kapilanman. Adwan mi kaya ka, ing pasulungan mo pasana, ing kaya kaming kasalpantayanan at kapanaligan, karing sablang pangako mo kaya kami. Dinan mong kaganapan, ing kaya kaming kapanayan, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Tutupin, King i Kristo meteya, at sinubliyang mebye. Ngeni, makaluklukya wanana ning ipa, at iya ing mamilatan king arapana ning ipa, para kaya katamo. Amen. Tauling panalangin. Jesus ay anak ng Diyos, liguran mo kami at layon dinaw ning sarili mo para kay kami. E nasana pa tulot ningig pa ing magbargol kami nunemo ing krus mo. Mipaku kami naman sanang kayabe mo, manmiligtas kami king marok ng kayungyungan ning yato at layon tamasan ing kalayan ding anak na ning Diyos. Tukat na ang mimisana, mibiyebye para king sarili mi at umpisan mi ng mibiyebye para kay kang mete at sinubling mebye para king ikasaplalami. Jesus, pastul at talaingat ding sablang kaladwa. Kapamalataning kasakitan at kamatayan mo, meging uliran ka para kay kami. Karapatan mo ing tugi kami, king bakas mo. Atularan mi sana, ing meging biyemong mipnong pakalulu at kapibabatan. Emo sana paboren, king eke makirake, king kasakitan, ake kang delanan. At layon idaw ning biyemi, king mipnong kasuywan, karing kapatad mi. Jesus, pamuntok ning banal akapulungan. Dinaon ming biyemo para king Santa Iglesia. Kanita, ako aming apabanalan at papanitilyat malinis. Kapamilataning kay kangamano, linisan me at ibayo ing maghilog mong Santa Iglesia.
Kanita tamasana, ing kapayapan at pamisan metong, aparati mong panalangin kingig pa, inyang mababiye ka pa, ketiking yato. Mo sana pa mo rin, paintungula na, ing tungkulang penibala mo kayo. Jesus, mayap apastol, dinaon me ing biyemo, banakwa mong tipunan, ding may salbag ng anak na ning Diyos. At ilapit ding konsyensya, ding sablang tao, ing degulana, ning lugod mo, at ing kabaldugan na ning kekang sakripisyo. Kanita sana, akwarang idaon mipnong kalam, ning kasakitan mo at kamatayan. Ing kapayapaning Ginoo, ay enakuang atarok ning pamisip ning tao, at lalagpas king kayang sablang kabalwan, ing manatili sana, karing pusuyot pamiisip, kang Kristo Jesus, aginotamo. Amen.